Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awulike ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuyizimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kubikwa ukuthi-ke i-Orlando Pirates engathi lifuna-ke i-striker esigijima-ke laphaya kweqembu isiwelele FC laphana-ke umdlali ngokudabuka ezweni-ke laseZambia laphana-ke uGambani Ilungu. Gambani-ke Ilungu ukwazile ukuthi-ke ashaya amagoli amahlanu kanjalo-ke nama-assist amabili ngaphansi-ke kwayo-ke laphana-ke isiwelele FC. Engathi-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke ukuthi-ke ilungise laphana-ke isimo sabashayi-ke bamagoli ngaye-ke lo mdlali uGambani Ilungu from laphana-ke isiwelele FC. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi-ke khona la ngulethela-ke ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership. Kwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.